calling me baby. Talk ain't cheap, so he know he gotta pay me. Chauffeur got him driving Miss Daisy. When it shot, but couldn't play me. Money long just like my bundles. I ain't crying in the back of no Hummer. Few racks and her leg up, huh? Few stacks, he might get my number. Click, click, get the dials on, baby. Put some heat on it, now she hot, ooh, baby. Screaming for that like Stacey Dash. Daddy check my fit, got expensive on the to it. Kaku, kaku! Ideme jazdiť opäť do Viedne, lebo podmienky na Slovensku sú veľmi ťažké. Tak si idem zobrať ešte nejaké darčeky do Streets, keďže im vyšla teraz nová kolekcia a je strašne hustá. Tak ideme spojiť príjemné s užitočným, zoberiem si nejakú novú mikinku a rovno v nej niečo natočíme. Najdôležitejšia vec, tú mikinku, tie tepláky a tieto fusakle. Môžeme pokračovať do Viedne, kde dáme dneska skateový náklad. Počkajte, love mi volajú. Čau. Netočme. Potrebujem nové. Súčasťou našeho jazdenia musí byť kávička. A keďže sme nestihli kaviareň, tak to proste musíme dať na benzínke jak vandráci. Ahojte. Kaku, kaku. Toto nevymyslíš. Zobral som si ďalšie tenisky na skate. Zobral som si dve ľavé, pritom ja mám dve pravé nohy. Toto nevymyslíš. Postihnutý. Ranný stretching pred automatom. Škoda, že tu není výherný, ale len takýto flaškový. Dneska to vyzerá na veľmi dobrý skateboarding. Keďže som si zabudol na ruke Apple Watchky, tak dáme, koľko kalórií spálim za hodinu. To sa akurát budem len tak zľahka rozjazdovať a keď pôjdem na väčšie triky, asi ich dám dole, hneď si z nich zbytočne neodjebem ruku. A dáme si tam, že skateboarding. Uvidíme, čo to dá. Je 17:20, 18:20 to vypneme a uvidíme, koľko kalórií tam máme. Začneme touto manuálkou. Dám si tam úplne, že basic manuály a presunieme sa na ďalšiu prekážku. Na nohe trafil taký bod, kde mi strpla celá noha. Ale čo už, ideme ďalej. Fuj, to čo bolo? Jazdíme 15 minút a máme 138 kalórií. Tak to si dopakujeme. Na bedni som sa už ako tak rozhýbal, tak sa presúvame na flatovú tyčku. Pár boardslidíkov, dám si 50, to často nerobím, ale rád by som ho potom spravil na tom raili do dola. Takže tu je začiatok. A tam bude koniec. No, mate. Uvedomil som si, že túto časť sme ešte moc nejazdili. Tie
Boxíky sú dlhé, ale príjemné. Ideme si dať tie pozor na chalanov. Yeah, that's a rental, yeah, but I bought lying, nothing in the core. Buying, yeah, what for? I do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Suited it now, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money, but yeah, more tax. But suited it now, don't worry about that. Flexing, yeah, but your soul is empty. Dripping in diamonds, Fenty. Dripping in vibes, got plenty. Technique, yeah, like Jet Li. Ow, one lick chop like pow, one lick hit like wow. Living for the now, live for the sound. Nice for the dollar, but I'm making a pound. Yeah, worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. No, don't worry about that. Something. Worry about that. No, don't worry about that. Konečne máme to, čo stále spomínam, že nemáme. Ale zas to nemám ja, ale má to Jakub našťastie. Takže voskom pretreme tento railik. Sem a tam. A teraz to pôjde, konečne. Tak, jak má. A strašná vychytávka je navoskovací pod kolečkami. To som nikdy nerobil a vždy ma to brzdilo. Jakmile to spravím, tak som začal nový život. Always sure. Knock at the door. One time, knocking the door. Knock. Hello. Something real, something raw. Not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, there's a rental, yeah, but I'm more lying. Nothing in the control, buying, yeah, what you for? Do what I need to, always sure. That's what you gotta tell them sometime. Jebe! See you later, mate, all the best. Sledujte aj Richie L na Instagrame, keď chcete viac takýchto skateových klipov. Shodou okolností, tu je aj môj tímový rider David Sakaloš, s ktorým jazdím za Cube Skate Shop, aj Converse a dáme si nejaké spoločné klipy. Let's go! It's going down like a rodeo. It's going down like a toy store. It's going down like a rodeo. It's going down like a toy store. I hope you're all here for the ride. Namotol som sa, že idem skúsiť backtail. Wow! Backtail na takto dlhom raili som asi v živote nespravil. Nechápem, čo ma to vôbec napadlo skúšať, ale vyzerá to nádejne, ja to dneska odídem. Wow! Práve sa mi stala veľmi nepríjemná vec. Začali ma boleť kríže, lebo dvakrát som sa nepleskol a odišiel mi z hlavy taký vibe, že do toho chcem skákať. Neznášam tento pocit, ale musím ho len prekonať. Ja to spravím. Tento backtail je pre všetkých tých, čo mi dali odber. Tak sa teraz pozerajte. Like a train with no brakes, I'm not slowing down. See us showing up, we're showing out. Gotta pack it in till they kick us out. I'm no Nelly them, I'm a lunatic. Takže tí, čo nedali a chcú takéto backtaily vidieť častejšie, dajte odber aj vy. Me straight, need no juices. Hey, 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 hey. Bottles on ice, mess around these skates. Hit the yo! I gotta say it twice, then I gotta say it. It's going down like a rodeo. It's going down like a toy store. It's going down like a rodeo. It's going down like a toy store. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. Práve sa mi stalo to, čo najviac neznášam, keď som rozjazdený. Sadnem si na 5 minút, tak moje telo tak stuhne, že sa musím na novo rozjazdiť. Som chcel ísť jazdiť veľkú sekciu, ale môžem začať zase manuálkou a grindboxíkom. Au, ten bolel. Yeah, legend status, ask about the name. I've been putting in work, collecting, fuck the fame. Up in the step while they watching the 10 in the game. We in it, it's just a critic, man, we ain't the same. I'm focused on making this history. Rodney Mullen je na scéne. Hodinky to už chcú končiť.
Jazdili sme hodinu 39 zatiaľ, 865 kalórií a najazdil som 6,3 km. Neviem, či tomu môžem veriť. I walked inside to find no weapon form. Then looked inside the eye, withstood the storm. But I know temptation waits for years and all. It's a lot of money on the line for this. And we get everybody jumping in the crowd. My partner said he probably put somebody in the crowd. Keď chcete vedieť, aké to je byť postihnutý, tak mi to napíšte do komentu. S radosťou vám odpoviem, lebo presne viem. $100,000 for my confidence. Je čas spraviť nose grind. Musím to dať na prvú, lebo sa mi vážne nechce padnúť. Security running the night shift, and then I got a DM or some check the life shit. Then I wait for it, and then I pray for it. I keep it hoping it ain't tell you what I paid for it. They say you never be as pure as your first form, and sights never be as clear as your first song. Jak poviem, tak bude. Meditate, gotta keep my mind right, not waiting no hindsight. I never sacrifice the art for the limelight, and no surrender. Viackrát, keď sme tu boli, tak sme jazdili tieto boxíky do dola, ale málo sme jazdili tieto vrchné. Takže sa presunieme práve na ne. We get everybody jumping in the crowd. My partner said he probably put somebody in the crowd for this. We used to talk about it, but I live it now. Now I need $100,000 for my confidence. $100,000 for my confidence. S úsmevom. Do 3 pokusov spravím tento flip backtail, flip back 5. Aj keď sa mi do toho vôbec nechce, tak sa presujem na tú veľkú sekciu, lebo som to slúbil. A minimálne spravím krúky na tom raili a frontside cez neho. Dobre, stávka. Keď to teraz nedám do 3 pokusov, svoju letenku do Barcelony darujem nejakému bezdomovcovi, prvému, ktorého stretnem. 3 pokusy. Buď alebo. 1. Mám 2 pokusy. Keď to nespravím, letím do šale pri Kaufland a darujem letenku. Bude Barcelona, alebo nebude Barcelona? Jak to bude? Mentally feel like Kobe, I'm like Jokic with the rock. You physically couldn't hold me, I don't care if you push it 40. You can never let it wrong. Vôbec sa nebolo, čo to malo byť. Young OG to the OG. From nosebleeds to floor seats. Circle stronger than Cuban. Proste ja sa neviem vzdať a musím dokončiť to, čo som začal, až kým to nespravím. Idem si dať mikinu, aby ma tie pády neboleli a presúvam sa na veľkú sekciu. 72. krát som sa počas dnešnej session vyzliekol a obliekol a vyzliekol a obliekol. Odjebíme kotník, je mi to už jedno. Zahrajeme sa klasicky olíčkom. Telo mám rozjebané jak posledná šlapka. Môžem to dopadnúť, kuse, nedať. Za tento frontside mi prosím vás zanechajte like a odber. Je to pre vás. Sorry, že takto zmením flow, ale Jakubovi som slúbil, že tu spravím krúky na prvú. A bol by som úplný hajzel, keďže to aspoň neskúsim. Takže dám ten a potom sa vrátim k tomuto. Yes. Paša. Haha. Tieto fleky sú čo ako? Strašne to tu šmíka. Neverím. V predchádzajúcom videu som spomínal, že keď nedám perfekt, tak to musím proste spraviť znova. Vyšla mi špička na zem. Dám si last už to fakt silím. Všetko ma bolí, musím to spraviť.
Ďakujem za pozretie. Vidíme sa. Čaute. Ďakujem Buček Brno za tento snack. Dáme si vaľte sausage party. Dá si moju klobásku. The proof is in the story, take a seat and excuse me. Now how could that be? Talking about who feeling like stretch when I got all this reach. Feeling too blessed when I step on these beats. Now how could that be? I could beat the pressure, I could beat the 2-3. Jab, jab, hook, then I duck and I weave. It was never you, it was me versus me. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why